assalamu aleykum ko min Ibrahima Bobo ala la marɗo question mo mi landoto si woni hara suuma en howti joni noon hara on tigi anniyaki jemma fi horugol ngol joni noon bimbi ara o horali bimbi ara o horali joni noon kono guerta est ce que mo doit horugol ɗon ɓay haray o anniyaki o ñamali est ce que mo doit horugol ɗon ka ko honno haray hande kadi ko ɗum question ngamen on رمضان أري رمضان أري جنگن دين من إسلام ريوين جوغي من الله haray ngallandal ɗo fi on neɗɗo mo tawata weeti tawi kanko o anniyanoki wonde o hooray jemma wano jango suumaye fuɗɗoto o andali honno lewru ndun yiyano hande o wona ɗon ha jango bimɓe o fina haray oɗo ko honɗum wonta ñawore makko si tawi ko honno ene si o hoori ɗon haray no wayi wa no andirɗen noon wano ka korka honno ka korka sunna siko korka sunna hiɗen andi hara ko horugol naafila aray ɗum ɗon ella ala si on tigi andi to yi si on tigi kan anni ke wi'e ñalorma horugol tawi o ñamali hay hunde haray ella ala e ɗum ɗon haray mo wawi horugol amma noon ka korka suumaye ɗo haray ko matum on tigi o walda e annuye on si wona ɗum haray korka makko kankan ɗon ka ƴettetake si o hoori haray ko ɗum ɗon woni ton ko wattangol yila ɓay kadi ino ɗo kadi ko ɓeydeten ɗon kadi o andi karmakoɓe goo no holli haray ñande wo ñande jemma kala koye on tigi anniyo o walda e annuye haray noon ɗum ɗon en wawata ƴettugol konngol ɓen ɗongol ko waɗi noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki innamal amalu binniyat annike wonde ko lewru ndun fof horata haray ha to jina jemma kala hiɗa anniyi e kesum haray ko ɗum ɗon marɗen ko yewten ko yowdiri e ngallandal ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh رمضان أري رمضان أري جنگن دين من إسلام ريوين جوغي من الله دوبر رتو دين إكا ويكن تواجا أولو